Ibizo lami ngingusuku oluhle Mhlanga, ngihlala eCarlton Park, Ward 28. So inhlupho esihlangana lazo njengabantu abakhubazekile nxa kusiya endabeni zokuvota lezi ukuthi i-information ephiwayo, information mayelana nendaba zokuvota ayikho friendly to people with disabilities. Sazi ukuthi kulabantu abangakhulumiyo, abangezayo endlebeni labangabonanga, labangaboniyo. So information kumele yenziwe ngebraille, kube lama-sign language interpreters ukuze lathi sikwanise ukufinyelela le information. So njengabantu abakhubazekileyo silungele ukhetho, kodwa njengelizwe sinanzelela ukuthi sibuye ngasemuva in terms of ukufinyelela kwe-information ebantwini abakhubazekileyo. Sikhangelele njalo ukuthi izek ngabe iyayenza ama-disability information desks kuma-provinces wonke ukuze uthi nxa kufika indaba zokhetho siyabe sikwazi ukuthi ukhona osimeleyo okhubazekileyo ozwisisa kahle inhlupho zethu njengabantu abakhubazekileyo. Ngiyangithi i-information yi-power. Ngingathola ulwazi, ngiyakwanisa ukwenza ama-decisions. Ngike ngaba le conversation labantu abangakhubazekileyo last week. Abanye besithi ukuthi information ngendaba zokuvota vele abalayo. Even lama-voter educators afakwa yizek abengayazi sign language. Nxa bevakatshe ezindlini basuka barely ebantwaneni babo. So information nxa usuyitshela umntwana ayila that punch. So siyabe sikhuthaza ukuthi babe khona abantu abamele abantu abakhubazekileyo ukuze bakwazi ukudisseminate information ukuze sonke singasali emuva. Umlando kanyiwethe izeki kuphela, lama-political parties akhona enzani ukuze njengabantu abakhubazekileyo siphatheke sibe khona enhlelweni zabo. Labo abaprovide information mayelana nama-parties abo nge-disability friendly formats ukuze sazi